I pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i danas ću vam pokazati, danas ću vam pokazati kako napraviti vatromet, ono da ide u vazduh i kako da napravite mašinu koja ispaljuje taj vatromet. Pa kako napraviti ove raketice? Znači vi možete da ih ispalite ovako, ali vidite ide boja pa boja, ne ide ono odmah sve. I kako vi da napravite te raketice? Pa to je jednostavno, to je prvi korak. Ako ste na kreativnom, mislim ovo i mora na kreativnom, uzmete ovaj, samo nađem gdje je, sad ja tražim, čekaj, aha, uzmete barut, ali baš dosta ono baruta, uzmete oko 30-ak, 20-ak, tako, pošto će vam baš mnogo baruta trebati, zatim uzmete, samo da nađem, evo ga, uzmete isto dosta papira, i uzmete cveće u raznim bojama. Evo, cveće ga ovdje i uzmete znači cveće koje vi god želite. Evo ja ću da uzmem malo žute i stavite tu malo crvene, ali vi možete znači koje god želite. Malo plave i ajde malo, uzet ću ljubičaste i uzet ću ajde još malo naranđaste, ima 16 znači. I sad, znači vi uzmete ovaj, dođete gdje je vaš crafting table i kako napraviti prvo, znači uzmete ovako barut, stavite u sredinu i ovo ovdje i zatim, eto, stvori se raketica. Ali to je raketica bez boje, a vi kako napraviti, znači u boji koju vi želite. Prvo stavite barut u sredinu i cvet gore. I papir dole, naravno. Ne, papir vam ne treba. I evo, znači, uzmete ovako i dobit ćete ovaj vid, stavite tu. Zatim, uzmete dosta ove boje, koliko ste imali, stavite tu. Zatim, uzmete maslačak i uzmete, znači svih boja uzmete. Evo sad, naranđaste. Pa zatim, ove roze. I uzmemo ove plave. I zatim stavite barut ovdje i ovako. I dobit ćete ove kugle. Pa uzmete ovo. Pa zatim naranđaste. I onda treba će vam još barut, kao što znači oko 40-ak, samo da nađemo ovdje, ne bre, da sam ono ušao. Evo ga ovdje, ne ovdje treba. Kao da sam se ljudi moji pogubio. Ne idem ovo. I čak možete i ovdje i da evo ga barut. Evo ja ću uzeti još 40 nešto. Ajde skupit ću ceo ovaj do 64. Ne, joj. Evo, kad ste uzeli barut, da završimo ono, znači, uzeli ste naranđaste boje i niste završili. I stavite, dobro da. Zatim uzmete ove roze. I još jedna roza. I na kraju uzmete plave. I za dve. Tako. I opet to uradite.
I treba će vam, znači, još baruta. Znači, barut baš vam dosta treba. Ja preporučujem da uzmete 2 puta po 64. Evo samo. Evo ja ću da uzmem 64. 2 puta po 64, pa dok ne uzmem, do tada vidim. Otvorite crafting table i uzmete ovu, prvo uzmete jednu ovu vatrometsku kuglu, zvezdu, uzmete ovu kuglu, pa zatim uzmete barut i na kraju papir. I dobit ćete ovako raketicu i vi uzmete tako, pa zatim crvene. I evo, znači ja to nisam sve završio, znači sad će nam trebati mnogo papira, a papir ćemo... Papira nam sad najviše treba, znači... Evo, stavit ćemo ovako i dole mi je ispalo još. Otvorite crafting table i onda crvene smo uzimali, da? Pa onda barut i papir. I da uzmemo ovih 7, staviti tu, onda zatim narandžasta. Pa ova roze. I treba će mi još 16 papira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. I kad se to... Evo ja ću sada požurim. Kad ste napravili te raketice, idete negdje napolje da imate baš dosta prostora, evo ja imam ovdje. I kako se zove ovo, ostavite ovo, znači ovo ne radite osim baruta. I uzmete zatim ovdje u blok i uzmete ovaj isklesani peščar, uzmete njega. Zatim dođete ovdje, uzmete ovaj automat i sad pravimo mašinu da bi to ispali. Uzmete ovo i uzmete ovaj crven kamen i same pratite. Znači, stavite ovako 1, 2, 3, 4 i evo 5, pa 2, 3, 4, 5. Onda spojite to sve lepo. I same pratite. Uzmete ovaj automat i probušite ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. I onda stavite sve ovako kao vama da bude okrenuto. I zatim uzmete ovo, znači držite shift. Držite shift i na bilo koji od ova 4 automata stavite ovako na gore. I onda uzmete ovaj crvenu baklju, stavite gore na vrh. Uzmete zatim automat i stavite ovako. Ali da ovo bude okrenuto lepo. Evo, da ne bude ovako ka dole, nego ovako. I kad ste to uradili, uzmete crven kamen i sve to lepo povezati. I kad dođete ovdje, vi kad kliknete deseti klik, naravno to će da vam vidite, da vam otvori ovaj automat, da stavite stvari, ali vi nećete. Vi samo držite shift i onda ovo sve lepo. Evo ga. I kad ste to uradili, znači, izbacite sve što je sad jajci. Ovo izbacite, baklju, mislim sve možete da izbacite i uzmete ogradu i ova potisnu ploču. Znači možete i ovu, ali ja vam preporučujem ovu kamenu potisnu ploču. I kad ste to uradili, uzmete ovo i stavite ovu ogradu, stavite u sredinu, potisnu ploču na vrh i uzmete vodu. Opa, vodu. Znači uzmete vodu. Možete i lavu, ali voda je... I ovo opet držite shift kad ovo... I samo da nađem gdje mi je prazna kofa. Evo je. Da pokupimo. Ovaj crven kamen su mi otpao, tako da
Ćemo to i sada. Evo ga. I ponovo uzmete vodu i ovo lepo sve izravnjate, ali morate da se pazite. I sad sve ovo unutra polako izvadite, ovo smetaće. I onda uđete u vodu, otvorite ovaj prvi inventorijum i uzmete ovako ovu boju i poređate. I onda koliko vam ostanete, ostavite. Zatim ovaj drugi otvorite, pa sljedeću boju ovako stavite i ostaće vam 7. Pa ovaj inventorijum otvorite, odnosno automat, i sve to lepo tako uradite. Vi možete čak ovo napraviti više da imate 5 ovih, ali eto ja sam ovaj i eto uzmete ovaj zadnji i sve lepo to uradite i stavite ovdje. I kad izađete iz vode, ovdje uzmete i možete da stavite ovu polugu, a možete i ovo dugme, ali ja preporučujem dugme zato što samo imate da kliknete, ono može se povuče pa da vam ispadne i evo, kad ovo povučete vi pogledajte gore i evo vidite, to radi. Evo još jednom, povučete gore i evo vidite da to radi. Evo, opet za kraj. I eto, to bi bilo to ljudi za ovu epizodu. Nadam se da sam pomogao i da vam se svidjela. I šta da kažem osim, čao!